ngegama lenkosi uJesu. Amen. Asingena phakathi kwenkonzo ephakemeyo njengale. Ngikhulekela ukuthi umoya ongcwele ebe phakathi kwethu sizwisise okuyinjongo yala lenkonzo lalokho okumetheyo. Engce kunezinto ezingu-5 emfisa ukuthi ngiziveze singakaqhubeki inkonzo leyo. Okokuqala inkonzo leyo kumele ibe nomahluko phakathi kwezinye inkonzo esijayele ukuba lazo. It's a service of celebration, inkonzo yentokozo nenjabulo. Xa unenkonzo ephakemeyo kumele sitshengise ukujabula phambi kukaThixo inkonzo esilayo namhlanje. Okwesibili, maybe ngakhangela ukuthi inkonzo leyo isukela ngaphi. Isukela ku-Exodus chapter 12. Umlayo wawusithi abantwana bakwa-Israyeli bathathe imvu engelasici ababezayidla ngalobo busuku. So i-instruction eyayikhona yayikuthi bayidle inkalo zabo zinjani? Zibotshiwe. Abadala babethungamela babethwala ama-staff indondolo. So inkonzo leyo yayidliwa indondolo zisezandleni. Abantu bemile futhi kuthiwa babemele bayidle izicathulo zigqokiwe kumbe lamanyathela segqokiwe ngoba yayiyinkonzo yokuphuma. So okwesibili ngithi mina inkonzo leyo it is a service of deliverance from bondage. Inkonzo yokukhululwa ngaphi? Ebugqilini. So abako-Israyeli bebekhululwa kubondage ye-400 years. Thina njengebandla iza kithi njengenkonzo yokukhululwa emandleni esono. So siphuma lapha sihlabela ingoma, haleluya, sisindisiwe sikhululiwe ngoJesu. Okwesithathu yaba inkonzo yokuvikelwa, it was a service of protection. Kuthiwa kwakhona ingilosi eyabhoda ubusuku eGibhithe yabulala amazimolo kusukela kwelomuntu kusiya kwelenyamazana. Kodwa abako-Israyeli ngenxa yenkonzo ababephatheke kiyo babevikelekile. Okunye ngifisa ukuboleka kwabeSabbathuni bathe inkonzo ye-reconciliation, inkonzo yokwenza njani? Yokubuyisana. uThixo labako-Israyeli bebelomkhandlu obusuvulekile we-400 years. uThixo engakhulumi lo-Israyeli. So ngalesi sikhathi uThixo ukhuluma lo-Israyeli ngoMose, yinkonzo yokubuyisana kukaThixo nebandla lakhe. Okwesibili, inkonzo le nxa silungiselela ukungena phakathi kwayo kumele sibuyisane thina nezihlobo zethu, yinkonzo ye-reconciliation. AbeSabbath School bavezile ukuthi it is a service of remembrance, yinkonzo yesikhumbuzo, sikhumbula lokho kuhle uKristu asenzele khona eCalvary. Okokugcina-ke sizafunda eBhayibhelini 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. Ngifisa sikhangele kakhulu kuverse 26. Nxa sisayikhangela ngile announcement eqhakathekileyo mayelana lale inkonzo. Kunabantu abaningi abajala ukuthi nxa befika isikhathi senkonzo leyo sifika bayatshedela emuva. Abanye bathi mina hayi angiphatheki. Abanye bathi mina inkonzo leyo engce okwenza singaphatheki kiyo ukuthi kasikazwisisi umutsho wayo. Sithe thina yaba inkonzo yokukhululwa kwabantu kuka-Israyeli eGibhithe. Abanye abantu bacabanga ukuthi kumele baqale bakhululwe bese bephatheka kule inkonzo. Lifuna ukuyikhangela in reverse. Bana sike siyikhangele contextual. Contextual, abako-Israyeli baqala benza njani? Baqala badla. Baqala ngani bathandekayo? Baqala badla okwale inkonzo. Sebedlile baphuma eGibhithe. Ikhona church? So lathi njengebandla izono zethu kasisivimbi ukuthi sibe ingxenye yena lenkonzo. Siyangena kwena lenkonzo ngokukholwa ukuthi siyadla, siqeda ukudla, siyaphuma emandleni esono. So kulabantu abafuna ukuqala batshisolo bese besiba bezophatheka kule inkonzo. Kube sengazathi inkonzo yabangcwele, yinkonzo yabakade besemandleni esono abanesifiso sokuthi ngokuthungamela kwesandla esilamandla sikaJehova bayakhululwa emandleni esono. Kunabantu abafundisa kuliqiniso iBhayibheli ungayibala, I think mu 1 Corinthians chapter 11
ungafunda uverse 28 no-29 ithi abaphatheka kule nkonzo bengafanelanga bazokhela ini abazalwane bayafuna ukuthi bachumayele kakhulu ukukhokhela kwamalahle befike ukuveza uthando lukaJesu. Le inkonzo yothando lukaJesu okwedlula amalahle. So ngiyakhuthaza bathandikazi esabatheni sisebenzisa imethod ekuthiwa yona i-open communion. Wonke umuntu osekhethe ukuthi uJesu uyinkosi uyasindiswa. Lalo ukhonza kuleli bandla lalo ungakhonzi kuleli bandla. As ukhethe ukuthi uJesu uyasindisa ulamandla okusisindisa uyavunyelwa ukuba ingxenye yona le nkosi. Amen. Funda ivesi esesikhuleka. Inkonzo leyi iveza okulibizo lethu njengebandla. It proclaims the second coming of Jesus. Ngoba ivesi ithi yona nxa lisidla lesi sinkwa linatha lokwaleli vini lichumayela ini bathandikayo? Lichumayela ukufa kwenkosi uJesu ize injani? Ize ibuye. So thina njengama Seventh Day Adventist sichumayela ukuza kwenkosi ngokwesibili. So yona linkonzo ngeyinye yendlela esiveza ngayo ukuthi uJesu uyeza ngokwesibili. So sizayenza uJesu aze asifike kasifune senisikhulekele. Baba wethu olungileyo ohlala ekhaya. Siyabonga ithuba usinike lona ukuthi sibe ingxenye yenkonzo eqhakatheke kangaka empilweni. Siyabonga ngeCalvary. Siyabonga ngegazi lakho. Sincedise ke nxa sizaqhubeka ngale inkonzo. Sehlukana kathesi ukuveza ukuzehlisa kwethu komunye lomunye. Siphathise kusukele ngaphakathi ngoJesu inkosi. Yona inkonzo futhi bathandekayo inkonzo yokuveza ukuzehlisa kwethu komunye lomunye. Umhlabeni sizasiza. Mhlabeni seyingoma sisehlukana sisiya ku segment yokugezana izinyawo silungela ukungena kuNkosi phakathi. Sizanikela le program. Asiphumi ukuya ngikhaya siphuma ukuyagezana inyawo. Number 227. Umthwalo